mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Inkingi habereye amahano ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Hagaragaye umurambo w'umugore uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko, dore ko uyu mugore yari yishwe urupfu rubi cyane ubwo yapfuye ateraguwe ibyuma. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi barwara imitima. Kugeza isa rero uyu murambo ntago imyirondoro yawo uramenyekana neza, dore ko abaturage bavuze yuko uyu mugore wapfuye urupfu rubi cyane batamuzi, ariko imyirondoro yiwe indangamuntu ye yanditseho ko yitwa Mukabarisa, akaba afite imyaka iyo ngiyo nababwiye, akaba akomoka mu karere ka Nyaruguru. Nibwo rero uyu mugore yaje kugaragara mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Inkingi yitabye Imana. Abaturage bari mu gahinda n'amarira bitewe n'uyu mugore urupfu rubi cyane yapfuye rwashenguye imitima ya benshi. Abamuteraguye ibyuma ntibigize bareba ngo ni kunda cyangwa ni kwibere, byarangiye bamupfumaguye, barangije bamuzingazingira mu mufuka bashyiraho n'igitenge, baraza bamujugunya hano munsi y'umuhanda. Birangira uyu mugore yitabye Imana. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza ku rupfu rw'uyu mugore wapfuye urupfu rubi cyane. Imyirondoro yiwe yahise imenyekana, ariko abaturage bavuze yuko batamuzi mwa kano kagari, yaba yishwe abamwishe kugira ngo bayobye uburari bakaza kumujugunya hano mu murenge wa Inkingi. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza ku rupfu rw'uyu mugore uri mu kigero cy'imyaka nababwiye. Ni agahinda gakomeye cyane, byarishije benshi bishengura imitima ya benshi. Hari mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Inkingi, hari mu masaha ashyira saa 12 za mu gitondo. Umugabo wamubonye bamwita Jean Paul yaragiye guhinga nk'uko bisanzwe, arangije abona agapfunyika. Mu kubona agapfunyika yirukanka ajya kureba yuko hatarimo imari, afunguye ahita agwa ku musatsi, akubitwa n'inkuba, yikubita hasi abanza kugwa igihumure. Mu gihe yazanzamukiye avuze induru aratabaza. Mu gutabaza inzego zitandukanye, inzego z'umutekano, inzego z'ubugenzacyaha n'inzego za polisi, bombi bose bahise bahagera. Kuhagera isahamagarwa imbangukiragutabara byihuse. Ihageze isanga uyu mugore yashijemo umwuka. Imbangukiragutabara akazi kayo kari karangiye, yahise yoherezwa iragenda. Mu kanya gatonya itahaza imodoka ishinzwe gutwara imirambo, niyo yamutwaye. Byarishije benshi bitera agahinda. Ni mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Inkingi. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe uyu mugore nyakuri. Ngayo nguko, reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimbere ko bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Imana ibarinde, ibahereze ubuzima buzira umuze. Ubugenzacyaha nibuza gufata abantu bakoze bino bakica uyu mugore, turaza kubibamenyesha namwe munabimenye. Reka rero tubabwire ngo Imana ibarinde. Amakuru nakagaruka hano ku muyoboro wa Kidasamura TV.